kopa le tsameng le rona mo tseleng e re le mo yona ke yo ngwana ke yo ke Katleho re kopa le yo kore ke bile ka ba pregnant and then ha ke fihla ko sepetlele ngwana a tlhokofala immediately after. Na unazi ingane onazo manje? Ke na bana. Ke na le utlwa sello sa ngwana cause kana we ke fetsa o pepa o lile. And then khwatsula gwa re tu. Ke batla bana lona ba bedi. Buang hore lebitso la ngwana ke mang le mo feng lebitso. Mme le mo kopele ditsela ho ba Taung. Molweni mandizibulisela lapho kuni nonke emakhaya. Elami igama ndingu-LAVAWS pronounced lover sinkumkani abandaziyo banibiza ngo-Mr Nzokulayita mshanami. Well guys, namhlanje sibhalele ngosisi la ekhaya. Abantu banengxaki abanayo bacela nje ukuthi Jozi Bioscope ingenelele ibancedise. Abantu abadala njani? Ngiyaphilani njani? Ngiyaphila sisi wami. Usisi ngibani yena igama? Usisi Miponi. Sisi Miponi. Sisi wami yena ubani igama? Ngulerato. Ulerato wobusibhalela ngithi. Baba yimi ngibhalile. Okay sisi wami. Bengisacela ukuyiva from wena ukuthi why usibhalele namhlanje la ku Jozi Bioscope. Baba nginenkinga noMiponi. uMiponi waba pregnant 2015. Makaba pregnant 2015 ingane yadlula waqala ukugula kulahlela ingqondo. Angazi athi ingqondo yakhe yenzani kunomntwana oyakhala. So akakhulumi asumuntu okhulumayo so angazi inkinga yakhe yini. Ngoba ngithe masambe ayogeza enganyeni akafuni ukuyogeza. So Miponi ever since ayo shapu harobali uanwa kuri nje unali depression haji at all. So ke lebitsitse gore le tlo ngthusa ka taba ya Miponi. So ke zamile o bua le na Miponi ha batle. Akafuni ukuthi mhlawumbe umncede. Akafuni ngithe siyenganyeni ha bathu lo bona ngaka. And wena ngesingawo uyacabanga ukuthi mhlambe insusa yayo yonke lento ukuthi since eshonelwe ingane ngo2015 yonke into nje yavele yale left. Yaba left ngoba ngithe kwamele ageze ze must ukuthi ageze akhiphe lento le izokhona ukuhamba naye ezokwazi ukuthi ehile exole ahile afole ngoba ngizamile ukumisa nesosontweni uyeka yi2 kuphela mayacedwa wayeka manje Miponi sisi yini mhlambe unobangela sisi wami hayi ukuthi mhlambe ngifuna ukukuvuselela amanxeba engane yakho yakulahlekelwe yabo bengifuna ukunderstanda kuwena mama ukuthi mhlambe yini usisi wakho mayizama ukuthi ekuncede ungafuni ukuthi uncedakale. Hey, like ausaka achulo re ke lahletse ke ngwana kore ke bile ka ba pregnant and then ha ke fihla ko sepetlele ngwana a tlhokofala immediately after. So ke na le utlwa sello sa ngwana cause kana we ke fetsa o pepa o lile and then khwatsula gwa re tu avelo washiya kanjalo. Ngiyaxolisa mama ngiyaxolisa kakhulu ngalokho. So ke na le utlwa sello seo ka mokutlwa ka re ke lahlela ke kelello so ka mo le yena o batla nkisa ko dingakeng. Uyabona ukuthi leyo nto thusa dingaka di tlo thusa o tlo thola thuso o tlo thola help Miponi angithi uyabona nawe le situation yakho ukuthi ayifune esibhedlela sisi wami shapo okobali walla sengisho awubona usisi wakho la into ozama ukuyenza wena sisi ukuthi ekuncede ukuthi mhlambe mayingabe whatever you going through angithi nawe usadeserve ukuthi ube nazo ingane uqhubeke ngempilo. Yonke lento eyenzakele is not the end of the world. Ayisho ukuthi manje wena sokumele impilo yakho iphelele lapho uyabo. Nathi kuze sifike lana size ngoba sifuna ukunceda wena sisi wami yabona. Yiko ngoba njengamanje sesilana sifikile ke thina sisebenza ngabantu vele abesintu. So besithi sizo understand istory qala sibone ke nathi ukuthi singakuncedisa kanjani ngale ndaba lesibhele. Sinkadingaka butwaka esinkadingaka. Re tletsa jwang. Akiboni. Ake khone o hila ke sale ke lahlela ke ngwana Lerato. Ke tse counseling a wa counseling ke dingaka ke betsa batho ba still wana still ganto batla eng ke eng o e batlang. Jale ke hile in peace. O hile mara jwang o tlo hila jwang. And sokuneminyaka emingaka. Help. Yabo iminyaka emingaka wena sisi wami angithi into. More than 10 years now. More than 10. If bewuzohila wena mama kube so uhile kudalo yabo.
lento ishoyo ukuthi lento ingaphezulu kwalento wena oyicabangayo. And wesiphathi ngoba emention into yokuthi ngathi unokuva khala ingane nani into ezifana nalezo, it shows ukuthi ngathi akusiyinto yenyama yabo esingayifixa thina ngokwenyama. So lokho ukuthi involve abantu mhlamba ababonayo kuzonceda nina, kuzonceda wena especially ukuthi sithole ukuthi yini inkinga onayo mhlambe yini le obhekane nayo. Mara wetsi abuti wa ka nna a ke bone le right taba ya di-counselling wetsi. Ke a jwang di-counselling ke na le ausi ka ntlong o e leng hore a ka kgona ho nthusa ke fete mo processing e. O sa bue, ha o bue. Ha o ngimameli nna. O lwana fela so. Mama, okay, Maria understand sisi wami lana sizonceda wena. Hayi ukuthi yonke lento esiyenzayo asenze ukuthi mhlambe ngoba sithi If next about to thusa nene ba ke ba bitse botho ba. Nene ba ke ba bitse. Dingaka, di tlhare. Hle. sisi wami A se ditlhare ba tlo hlapisa fela ntho eo e tso o tlololelwa ke ngwana o be le closure. O be le closure. sisi wami Wa ka ngwana. O kae ngwana? Mara ke imetso le rato hle. Mara okay sisi wami asimele understand something la ngiyakholwa ukuthi mhlambe wena inkolelo zakho awukholelwa entweni zenyanga nani yabo, but bengicela just ukuthi mhlambe sizame understand ukuthi mhlambe inkinga ingabe mhlambe isisusa sendaba sikuphi. Uyangithola mangabe lento inesandla somuntu sisoyi understanda kabanzi ukuthi isandla somuntu and singayistopha kanjani yabo, nawe ukuze ukhona ukuthi uyihile uqhubekele phambili ngempilo ngoba uyayidinga ingane angithi akabi nayo ingane manje since then lokuyazama akukholakala. Ai nento eningi. Ngitsele di-boyfriend mo ntlong ebe ke dula ntse ke imetswe. Okay ngiyakuthola lokho sisi wami ngiyakunderstanda lokho, ngithi mina unazo ingane onazo manje. Ngina bana ile yena o laliwana. Lokho imetho yimlo engakuva uthi pregnant wena manje. Ngithi ngiyasindwa bhuti wami. Uyasindwa usindwa yilento yonke yenzeka, kodwa ke silana thina ukuthi sikuthule lemthwala ngithi mama. It's been a long time. It's been a long very time. Uyabo kushuthi uzosindwa wena impilo yakho yonke while bekhona abantu abazokunceda, sikhona siyiJozi Bioscope sesifikile siswami understand ukuthi bangapha abantu abalifunayo uncedo lwethu la emhlabeni abafisa ukuthi singafika kubona sibancede. Manje mase silana thina sizokucela wena, siyakuncenga siyashweleza sisi ukuthi senzela wena yonke lento ngoba sesifikile lana, because yazi ngincenga kanje wena mamakhe ne ngoba uyabona ukuthi asiphelela ngoMr Jones akekho la, usayocela ukukhuluma nogogo wethu, khona umunye ugogo esisebenzisana nayo yabo manje ugogo akakhona umuntu osekamdala akakhona ukuthi siyamthemba nje and ngumuntu oqinile yabo ama situation akanje ngama situation ohlele edila nawo, so besishiye yena that side ukuthi besiyokhuluma nogogo sibuye sizonithatha nina lana. That's why bengicela usisi wakho ukuthi understand Camera abuti wa ka di camera. Next choice. Nekna le choice efeng. Nekna le choice efeng. Nekna le choice efeng. Ausi wa ka le rato. Ko go batla o nhlaza hantle. Lefatshe ka ofela tsentse le tsebe taba tsa ka jwanong. Zama uthusa. akukunceda wena yonke lento yenzayo usisi wenza ukuthi yang affect ngitho yang affect lina ngihlala ingaku-affect ngoba ngithi usisi wakho kufana nokuthi wena kahle angithi igazi lakho naye angeke usisi wakhe kuyekelele ejabule ngale situation eyenzakalayo. Atloela dikereke atloela boragadi ka ofela. No yonke leyo nto iprocess wena sisi wami ingabe mhlambe kunento oyivalayo mhlambe Nix ke patang. akunanto oyifihlayo Nix. mhlambe usaba ukuthi inyanga ingasuke ifind out ezinye izinto. Nix ekipatileng. Akutlwane le dingaka tsa ko teng. Oh okay hayi sisi wami ngiyasire. Ba muskemile chelete hayi. Ntsa re o ya dingakeng hayi. batle ke zamile. Thina ngifuna ukumcorrectisha lapho mama, thina la kuJozi Bioscope mawuze kuthina sisi wami kudala abantu bayahamba besikanywe inyanga, thina sibuye siyilande leyo nyanga esikama abantu the way esebenza ngakhona asisebenzi nje ngendlela ephuma ecaleni. So angazi mama because ngiyacabanga uMr Jones ukuthi usilindile la usilinde khona nogogo, bengicela ukuthi sihambeni siphakame njengamanje siyojoin uMr Jones siye le ndumbeni kagogo sibone ukuthi eshaya amathambo, sibone ukuthi yini mhlambe eyenzakalayo, yini eyenzakala ngempilo yakho. Bengicela nje ngoba le ndaba angithi about le ngane yakho, so bengicela mama if kuyakhonakala ungithathele ikhona impahla mhlawumbe bomthengele zona the time nisiyale esibhedlela, the time yodwa
Usenazo namanje? Ngisanazo. Okay. Bengicela ukuthi mhlambe ungilandele zona sizohamba nazo siyele kugogo. Sibone ukuthi mhlambe khona into ozoyichecka ne. And then nizongibekela nezitulo lezi endlini. Nishiye nilokhile la endlini. Okay guys, so into ezoyenzakala njengamanje sosuka lana nabosisi ngoba usisi uyavuma ukuthi sihambe siyojoin uMr Jones le nogogo wethu esosebenzisana naye namhlanje. Sibone sithi ukushaya amathambo soya le endumbeni kagogo ke siyomncenga. Ngiyazi abayithandi lento yokuthi sibuye sishute ngamakhamera wethu eindumbeni zabo, kodwa my situation isimo sibucayi kanje, we don't have a choice and ugogo akusumuntu okhonayo ukuthi ewalk. Uyabo, so sizoya that side siyova ukuthi ugogo wengabanceda kanjani. Ngicela wena mbukeli ungayindawo uhlale nje lapho hleli khona ngoba sofika njengamanje ngale no Mr G ku Mr Jones siyomjoina sibone ukuthi singamnceda kanjani usisi nenyanga yethu. I'll see you just now. Well guys, like I said ukuthi sizoya le kugogo siyofind out ukuthi ngabe inkinga yini unobangela walento lena. Sithe masifika ngale kugogo ke endumbeni, ugogo wathi akafuna ukuthi ishude ngaphakathi endumbeni sibone yonke lento eyenzakalayo. So into eyenzakalayo njengamanje ugogo uye wasithatha that side wasicelela ukuthi into eyenzakalayo lo ntombazana lona the time eba pregnant ngo2015 bekaba pregnant nje ngoba warechwa. So lesi masiphuma ngoba abantu abadala bebekwatile, so waphuma lo mntana lona ngoba ebengamithanga ngendlela right. So ugogo wasicela ke ukuthi ucela ukuthi sisuke ngale size la ekhaya la besuke khona sizokhuluma kabanzi. Sithi kubona manje ugogo uthi ucela ukuthi ngoba bathi ifamily yalana ukhokho walana wafihlelwa kwala ejaradini ekhaya. So into soyenza uthi ugogo ucela size lana sizongena ngaphakathi sikhuluma nje uMr Jones bangaphakathi nogogo na labo sise besihamba nabo ukuthi sibancedise. Uthi ugogo ucela ukuthi sizothatha impahla lesi esifike nazo ngale ndumbeni ngoba uyisebenzile ngendlela oyisebenze ngazo ukuthi sizoyibeka la lo mntana elale ecala kwakhokho wakhe, nakhona bazomnikeza igama ukuthi ebe ngumntwana kube nokuthula. Wathi ngoba ekhala nje ukhala ngoba ulahlekile, uyithola usesigangeni akekho right la ngakhona. Uyabonga umntana osesigangeni umoya wakhe everywhere. So size la ekhaya ukuthi sizomzisa la ekhaya sizomngcwaba ecala kwagogo wakhe ngendlela right. So songena njengamanje ke sithi siyojoin uMr Jones le ngaphakathi. So Mr G bengicela singene siye ngaphakathi siyojoin uMr Jones lapho sibone ukuthi kuhambani my good sir. Okay, ngathi ba busy. Okay guys, futhi another thing ugogo unenkinga yokuhamba abantu abadala. So yonke lento yenzayo umuntu nje onenkinga yamadolo. It's just that siyakholela kuyena nemithi yakhe the way osebenza ngakhona yabo, and nokuthi wazi izinto unolwazi oluningi ngezinto ezifana nalezo. So bengithi nje ngin update guys nibe aware ukuthi isituation esibhekane nayo la ngogogo kanjani. Umuntu omdala gogo uhlonitshwarela cause situation kuyatsiba awubatlile camera and akukari ka uhlukumeza. Ntho itsa tsamaya hantle. Ke batla bana lona ba bedi buang hore lebitso la ngwana ke mang, le mo feng lebitso, mme le mo kopele ditsela ho ba taung. Ba kopele ditsela. Ke kopa le tsameng le rona mo tseleng e re le mo yona. Ke yo Ngwana ke yo ke Katlego, re kopa le motho yo. Eish. Katlego ngwana ka ba khona o tshireletsa. Ke kopa o ntshwarele ka ntse tse etseng hle ngwanaka. Ha sentse ke entseng ka mabo mohleng ngwanaka. Ke a kopa hle. Ke kopa o ntshwarele. Ha ke tlo etsa so ke tlo kopa tshwarele ho wena le ho badimo ba bataung hle. Ke kopa le ntshwareleng le emele nna. Ke kopa le ntshwarele le ka taba ya dimpa tse ding tse tsholehileng. Impa izisu zonke lezi eziphumile ne. Ngicela ngiyaxolisa mama, ngiyaxolisa. Lwabe libitleng. Obankametse. Lwabe. Ongabathwala kopa uyithwarele. Le tlweleng ho bolaya bana. Bathi ucele uxolo yeke ukubulala abantwana. Guys, okay guys, ngoba bengishilo ukuthi bathe kunethuna lana labantu abadala, yilo leli ke ithuna la ekhaya. Ngicela uliveze igama bezolibona. Yeah, ile thuna leli la ekhaya bathe uthe ugogo ucela ukuthi lo mntana sizombeka ecala kwethuna lika khokho wakhe ezokwazi ukuthi efile esekhaya.
Ngiyaxolisa sisami. Guys, aninamanzi. Please ngicela simtholele amanzi guys. Ngicela simtholele amanzi. Anemethi esikisi ngiyaxolisa nami. Ngiyaxolisa. I'm sorry guys. Angazi ukuthi enye nenye sesizokwenza kanjani lana. The way sesingakhona. Oh guys ngicela nitholele usisa amanzi. Yabona that's why bengingafuni ukuthi siyishoot yonke lento. Okay guys niyabona nani situation elana kahle kahle besisele la ekhaya ukuthi ngizonibonisa ukuthi ugogo uthe sizoyenza lento esiyenzayo njengamanje bengifuna ukuthi ngingakhulumi kuphela. Ugogo akayithandi lezi zinto ukuthi sibe siveza ama camera kanje yabo. So ngiyazama ngako konke okusemandleni ukuthi ngizame ukutshontsha lawo ma moments. So mayingabe unenkinga nawe mbukeli uyazi ukuthi uyasibhalela on josephscope.co.za. Ungalibali nokuthi usifollowishe einkundleni zethu zokuxhumana kuko konke lokho kwenzakala. Ngiyaxolisa gogo ngiyabonga man. Angazi ukuthi kumele senze kanjani. Angazi ukuthi kumele senze kanjani. Manje yonke lo matches nani yonke lezi zinto siyashiya la. Siyashiya la. Timang di kamera tsa lona. Di camera Camera. Timang di camera tsa lona. Gogo ke a tima. Ke batle di camera mo.